Osibuzile uthi mina ngiphuphe umuntu engithandana naye egqoke impahla yami, ngabe lokho kubika ukuthini? Ngizoqala ngicacise la ukuthi angilandi, kodwa kubalulekile ukuthi ni-subscribe, nibuze uma ukuthi niyabuza, nicele uma nicela inamba ngizoyishiya la kulaba abafuna ukubuza amaphupho ku-WhatsApp, nabafuna incwadi yamaphupho neminye-ke imithi yesintu. Ukuphupha umuntu othandana naye egqoke iskipa sakho, impahla yakho, hlampe ingubo yakho, lokho kusuke kubika ini na? Iphupho elikanjalo-ke lisuke libika ukuthi loyo muntu kungenzeka ukuthi awumthembi wena, kodwa lowo muntu loyo usuke nothando leqiniso, usuke ethembekile kuwena, ekuthanda ngothando leqiniso. Ngiyathemba ukuthi lo sibuzo liphendulekile. Nawe unombuzo ngicela uphuthume bakithi ku-WhatsApp, inombolo ngizoyishiya. Ikhona incwadi yamaphupho, ikhona imithi yesintu ehlukahlukene. Abantu abasukume bekwazi ukuthi belapheke kukho konke abanakho, bengasabi. Ungasabi nawe ukubuza, sikwenzele yakho ividiyo uzobuka. Ningakhohlwa bafethu ukusubscribe, ngoba ukusubscribe kwakho ukusizakala kwami, ukubuya kwami la ngizochaza futhi ukusizakala kwakho. Nisale kahle.